Hei hi Akashvani Aizawl ani Chanchinthar achiar tu John Vanal chuanga Chief Minister Pulal du Oman mason na tho achak thaina turin tun hma la ngai lo Financial Advisory System an kalpuya Finance Department hunai na chu department tina hlanin department tina secretary thoten administrative approval le thil dang te chu Finance Department ne na andi langai to don lo ti soi he thu hi voina MHEP General Headquarters Building tharlung phuma phumna soin Chief Minister Pulal du ma chuan MHEP chu kumsang khazakwa somsari panhia Mizoram State Social Welfare Advisory Board din ani ti soin Mizoram atom ngai pol yen zinga meichia no pangta na ding omchuna ni baka sarkar bultran na hnuai ding anni angin thop zui zel chu sarkar thilti om tak ani atia Kumina Saski Sanghi Somni Panga Somni Parukatrain MHEP General Headquarters Building Thar Cheng Noi Zathumle Somsari Sengin Ansadona Tia Sorkan Na Atho Reng Chu Tole Cha Ni Na Poimo Awangin Building Thar Sangha Chu Uluk Takavil Turin MHEP Te Acha Ani Development atsak lo chuan amon chuan mipui kan chhor tlaya chu chu poina ania tin amule zel tu ati khotaya mulo phanan te kan manga kamene wan khan system thar introduce kan department te irin tok yang kan dia finance department thune da kha tuna chuan department kan lanta department dina an secretary chephan Anmani financial power and the Chuma Khan administrative approval finance annual deal allied on the expenditure sanction annual deal allied on the Anmani Khan alloy Tony. Chief Minister chuan Mizoram Sarkar point meichem hason nalama ma lamekin meichen hathok fanei to sitetan working women's hostel chumun rang pasaria an same katia hei hi alo puitling ani chuan meicheta na lu hle don ani ati Cheng vai bel chani manga lunglei pak siam that tho tran tur chu voin khan health minister pilarin puin lunglei chan maria ahong minister chuan in thandona anlo aupui to lunglei cheidan tur dang lambik chu anril ruwa alo omreng ti soin chumi hmalak na kalzelani atia lunglei khopui lu dona gate moi dang lam tak siam nan po lunglei a ZPM MLA ten sum an tho khom ti soin remchang ma sabera malak antum ati Chan Mari Khampang Civil Hospital Nuaya Khothira Miniskai Waksiam Turin Company pakhat nen in remna ansiam to ti soin apuitlin huna chuan mi puiten tangkai takin an mang thayanga LMC tan po sumna thatak aum thayanga ti abial chung Chan Mari veng bika section sang le kher sang te final ama in elna tur loman siamani ron ti soin atulangin veng dang po pakai zel turin rom hanna siamani ati kan nodal department chu dudo te an ne wangin dudo te po hemi ko ma hian he ba to pa sum le pai te le kan an thuak te min han buya amoi dan tur te min ngai to pui turi kan tia tuna hen pay and use hemi kan project roi hian in toilet pani kan propose boka veng sang veng la ya pani Chan Maria pakhat le ram thara pakhat kan siam dona chung te po chu sustainable vek angai ta a UDIF project reng chu sustainable ania ka ngai wangin ke mani amang tu te khan poisa kha kan ho pek be angai doni lunglei di UDO pillar hroi tluangi tarlan danin sarkar lai pui Ministry of Finance nuaya Urban Infrastructure Development Fund tatanga fund thi mu ania asakna thoktur hian A3 design build zonuam Aizawl te khan anni Mizoram Universal Healthcare Scheme nuaya lungtlai district a cheng noi zali somli pariat singkwa sanga zaruk samriat paruk manral ani to Minister Pubilal Chanjawa chuan longtlaya Independence Day man puina Max chungchang hi soilangin longtlai district a chungkwa sangni zasari somruk pasari he scheme noya injiak lut anom ti soin Max mangtangkai chungkwa sangkha zaria somnga anom to ati kumin January atanga June chungkhan ABPMJY Ayushman Card singa sangni zaruk somko pakwa siam ni in mipuinan tangkai pui he a Minister chuan District Hospital longtlai bika nikum April atanga kumin March thlengkhan Mizoram Universal Healthcare Scheme noya damlo sa som pathum enkol ni in chengnoi somni chuang se nani ati longtlai district a maksa injiak lut chungkwa sangni zasari somruk pasari chu district mishing tamna longtlai district a atlem dewa hriat chungchang longtlaya Akashvani correspondent zona changin a boipui tu te chuan healthcare scheme dang ABPMJAY a golden card nei an tamwang ni an hriat thuan soi Chanchinthar hi Akashvani Aizawl atanga puan ani
India ram chiar pui sang ni som ni pasari atana digital self enumeration chu Ladakh bika voina tanga tran ani Jammu and Kashmir le Ladakh Chief Principal Officer le Census Operations Director ni bok Amit Sharma an asoidanin digital self enumeration hi tun thani somthum pakhata zo man be seyania hemi tan hian enumeration block zaruk somthum pasari siamani baka Ladakha hian thasik anathin emawanga self enumeration chu nei ma ani thu soya union territory ta zinga Ladakh chu digital self enumeration ti masaber le zo masaber ani tur thu Amit Sharma hian a soibok chu ti zong chu Chanchinthar kan puan thei chu ani